Da li ste znali da je glavni arhitekta carske Rusije gradio Beograd? Nikolaj Petrović Krasnov je bio ruski arhitekta koji je, pored mnogih drugih učenih ljudi, svoju drugu kuću našao u Beogradu. Naime, mnogi Rusi, naročito intelektualci, su morali da napuste svoju carevinu nakon Oktobarske revolucije u kojoj je stradala cela carska porodica. Njegov talenat i umeće su očarali i cara Nikolaja II. Romanova, koji mu je dao ulogu glavnog arhitekte u Krimu. Kada je dobio zadatak da projektuje jednu od najlepših palata u Rusiji, dvorac Livadija. Dvorac Livadija se nalazi na Krimu, a bio je letnji dvorac cara Nikolaja II. I cele njegove porodice. A ono što ga Srbima čini još interesantnijim je da je jedan deo tog dvorca posvećen baš Beogradu. Zahvaljujući Nikolaju Krasnovu, u Beogradu je izgradio neke od najgradioznijih zgrada. Građevine bez kojih danas ne bismo mogli ni zamisliti naš glavni grad. Prvi posao u Srbiji mu je bilo uređenje salona u Banji i Koviljači, a potom i rekonstrukcija crkve Ružice na Kalemegdanu. Dve bronzane statue ispred crkve Ružice je on napravio. Projektovao je današnju zgradu Vlade Srbije, zgradu Ministarstva inostranih poslova, zgradu Patrijaršije, zgradu Arhiva Srbije, radio na rekonstrukciji današnjeg Jugoslovenskog dramskog pozorišta i još mnogo toga. Pored Beograda ostavio je svoj pečat i u drugim gradovima Srbije i šire. Izgled čuvenog vojnog groblja Zejtinlik u Solunu, spomen Kosturnice na Vidu i Njegoševe kapele na Lovćenu su takođe njegova životna dela, a u svom radu je vodio računa o svakom detalju, o izgledu unutrašnjih stepeništa, izgledu podova, ukrasa na lusterima, pa je čak pravio i skice za tepihe koji će se koristiti. Zato sve njegove zgrade izgledaju velelepno i spolja i unutra. Ostao je umetnik u duši do kraja svog života. Nikolaj Krasnov je preminuo u Beogradu pre početka Drugog svetskog rata i sahranjen je na novom groblju u grobnici koju je za života projektovao. Ona je dokaz o prijateljstvu Beograda i Sarajeva i simbol dobrih namera. Sarajevo je Beogradu poklonio Sebilj česmu, istu onu po kojoj prepoznajemo Sarajevsku baščašiju. Sebilj je arapska reč koja znači građevina na putu koja ima vodu. Ove građevine su bile karakteristične za Tursko carstvo. Gradili su ih kako bi iskazali dobru volju prema narodu. Zato ih danas ima svuda gde su oni nekada vladali. Ali je jedna od najpoznatijih Sarajevska Sebilja. Sebilj česme su nekada imale i svoje radnike, koji su se nazivale Sebiljđije. Zadatak Sebiljđija je bio da stoje pored česme i svakom žednom prolazniku besplatno toče vodu. Ali to nije bilo sve. Sebiljđije su imale još jednu ulogu, a to je da sve prolaznike okupe, započnu razgovore i zabavu, pa su Sebilj česme često bile i glavna mesta za druženja i okupljanje ljudi. Baš iz tog razloga Beogradska Sebilja stoji na samom kraju Skadarlije, beogradske četvrti koja je široko poznata po druženju i boemskom životu. Beogradska Sebilj česma je identična kopija Sarajevske Sebilje. U Beograd je stigla 1989. godine kao znak podsjećanja na duge kulturne i istorijske veze ova dva grada. A zanimljiva činjenica je da su iste godine iste česme otputovale u Rim, Zagreb i Novi Pazar. Ovo je priča o Dorćolu. Ovaj kultni deo Beograda je dobio naziv od spoja dve turske reči. Dort koja znači četiri i Jol koja znači put.
Pa Dorćol u prevodu predstavlja raskrsnicu sa 4 ulice. Te ulice su današnja ulica Cara Dušana, ulica Kralja Petra i Dubrovačka. Sve najvažnije kuće u gradu nalazile su se u Dorćolu, a današnja ulica Kralja Petra je bila centar svih glavnih dešavanja i sam centar turskog dela grada Beograda. Ali nije to jedini period kada je ova četvrt bila glavna za sva dešavanja. Ovde su i bogati Rimljani imali svoje velike kuće, što su pokazala arheološka iskopavanja, a kasnije i mnogi drugi narodi. Kroz vekove su ovde nicale i nestajale najlepše kuće grada. Tome svedoči činjenica da se najstarija zgrada u Beogradu nalazi baš na Dorćolu. Ova beogradska četvrt je do današnjih dana ostala jedan od najlepših delova našeg glavnog grada i mesto gde se rado provodi i slobodno vreme.